Kini kadai kadudashin Meghalaya beri pedang subhai pi baro syakani ketup kubo mentaka janmit syuban paji kubo kibabnya ini pejuai kimat berkongsan. Ajing penbenar kekan huan menteri ya kejing terwa kawai kejaj benriau kawai ke election ya ke bil la ban wanra ha ke dorbar telang. Pelat ke Menteri Ketenat Pelatingka ke Nirmala Sitaraman ya ke NPS Vatsalya skim ban penseluruh ya ke kimi kepa ha ke ban kensau pisah na ke bentar ke lawai jong kun kiti. Kenmau ke Meghalaya ya ke jingseng ya ke Unitarian movement da ke barakhi ya ke lingku ke ba shispa life news 6. Bat peli Menteri Ketenat Puli Putih ya ke Integrated Teacher Education Program Hakyang Nangba College. Kikubor ke bebenyak. Ka kenhun Menteri jongka soka pedeng ne ke sengi ke laai ke jing menjur jongka ya ke jing terwa ya ka wei ka jaj benriau ke wei ke election. Ka belong ke wei na ki jing kular berkongsan jongka seng BJP. La ban ke dau ba ne ke bil la ban wanra hapo yeng dorbar jong ke dorbar telang. Unitish Kumar jongka seng JDU bat u Chirak Paswan na ke LGP ki laai jing kershan halo ke ne ke jing terwa. A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. When they interacted with the high-level committee, they gave their inputs in a very succinct manner, with a lot of clarity. Our government believes in creating a consensus on items which affect our democracy, our nation in the long run, and this is a subject, this is a topic which really will strengthen our democracy, will strengthen the center-state relations, will make sure that our country grows at a much faster pace, will remove so many impediments which come in the growth of our country. Ka Menteri Ketenat Pelatingka jongka soka pedeng ke Sitaraman ke lepli patba ya ke NPS Vatsalya skim ke berpenseluruh ya ke kimi kepa ban kensau pisah na ke bentar ke lawai jong ki khun kiti. Kat baha Meghalaya lepelong ya ke program pensngautu patba ha Kilian Memorial School ban pensyai khambha ya ke ni ke skim. Ki nong mi khmat na ke SBI bat ke nabat ki lapen pau halo ke jing mentoi jong ke te ke skim bat ki lapen ngautu ya ki nong isim bentar baro. This new pension scheme means that some money is to be given by yourself to save. You have to save the money in the scheme and some portion will be saved by the employer. Employer tomorrow may be a government department, may be private organization. They'll also give some money from their side to keep in the pension for you. So that when you retire, you get money as a pension. Okay? Yes. That is new pension scheme. Ka All Meghalaya Tourism Association lane AMTTA kala pelong ya ke jingelang patba ni ke sengi ha ka bakal rai ban IT ya ke dorkas ja Menteri rang ba ke jela u Konrad ke sangma ban kentu ya ke soka jela bahkan khanglat i kali toris ki bawan Assam ban ki wei ki jela ban rung syaki jaka jengok kai jong ke jela Meghalaya. Hakani ke jingelang ke belalong Hamadan Malki u Presiden Keseng uba Rikaldinos Doleng bandur ya ke soka halo kita ki jingut jingnam jongki. First of all, we'll give two opening letters to signatures for one week. We give time for them, and after that, we'll take the second step. If this letter will not happen, anything will not get any response from the government. So the second step will take for the peace rally, and the third step will take for the hunger strike, and we'll stop for carrying passenger from to Shillong to Guwahati. We will stop carrying passenger. That is banned. We said no. We will stop ourselves not to flying passenger here and there. That's it.
Ka balang Unitarian hajawai kala rakhi ka jingdap shispa lai punyos nem jongka halo kapang lenti kanyam ublei bapenhun mensiam na seng yaka haus nam kap praspa prapunyo bat kene ka jing rakhi ka kentup ya ki jing ya seng duai ka jing ya procession bat ka jing burom ya unong seng u hajom kisor sing lingdo nongbri ke imlang sa lang lewan lang ha ka jing kemen bat ka jing ya teli da ka bapen i ya ka jing IT jongki ya Rem seng jong kebalang. Hamadan laban shelong ka jingelang jong ki riunget bat ki riudan burom ban kenmau burom halo ka jingseng ia ka Unitarian ka social religious movement ka badon ha ka jinget tenrai Khasi ka balal yalam dau hajom kisur sing. Menteri Ketnat Pulih Putih Rakam E Sangmau la play patba ya ka Integrated Teacher Education Program bat ula pelaj patba ru ya ka Management Software jong ka kyang nang ba Government College ha ka jing rakhi ya ka lingku jingdap ka basan pupras nem jong ka. Rakam ula penkup burom ru ya ka Dr. Sarailin war solang bat i Dr. Saralin Karbhi kibla yo ya ka kedan PhD jongki. Nalo kanye la ai khublei ru ya ki arngut ki samla pulih ki blawan ki ker bahakli na katei ke college. We will work together and we will make sure all the works done at the very earliest. And would like to tell you, my dear friends, especially the vacancies, the more than 130 plus vacancies across the state in the higher education. Be the government college, be the university, the B.Ed college, and different diets, the more than about 130 plus vacancies. And the order formality is almost completed, and we are going to issue the assessment very, very soon. And we will make sure all the vacancies are filled at the very earliest. Ki nong trei jong ke Swachh Bharat mission ki dang beteng ya ke jing persang jong ki ban kentiu ke khut ke suba bat ke jing pen sngo thu pat ba ha ki shnong nong kendong bat hasor lingba ki program beper hapo ke jing thmu swachhta hi seva menta ke sngi jing ke shnong ternga ha ka bale lam da ban kersha block coordinator ke Swachh Bharat mission na ke benta ke ling CNRD block. Kani ka jingalang ka long ban hikai ki nong shong shnong shapang ka jing don kam jong ka jing khut jing suba bat kentup ru ka jing pen khut pat ba yaki surok shnong. Watla ka jing ikran pen bet put hapdeng ka Assam bat Meghalaya na ka benta ka wat ka baar kan sasdang biang. Ka Khasi Students Union ka la keno baga soka Assam ka la pen Kenya ka status quo halang pi. Haba persya ya ka jing shna surok bala shimti da kasoka Assam ka KSU kula dawa ya kasoka jela baka day bantukla. Presiden ka KSU uba John Fisher nong siang ula pendem juri ya kene ka jingle jong ka Assam bat nakaliang ka seng kan sapen i da ka bor persya ya ka Assam lada kinong shong shnong kidang sya pentud ha ka Assam. Aga juk uba MA Chalam ula hiar sya ka shnong nongma ringkat bat ka KSU banweng ya ki jing jong kinong shong shnong halor ka jing jurep surok ka Assam. Nakaliang ka sarkar Assam dan Meghalaya ladang hapna ka jing put bat kani ka office ndre hidup mentan ka sarkar prat di jela ban ting i kini ka jing le jong sarkar Assam ban sinak ting surok kalong ka jing penken ti ka ain ka status ko kumbala penbait ba kinu ki nakaliang ki sarkar artali ki jela ki dewan swabal selang kini project kajing itu ne kaje NOC na kanu ka jala bakhi haban sina te kani ka jingla jok skar Assam sang tisur kaje ka status ko unong shnong ka snong sora uba welbon benut ula pendam juri ka jingkit palat put jong kitrok kit motion ki baya lingba ka jingki yang umdut da ka ba pensisha lingba ka durkhi ula ong ba kitrok ki baya lingba ka tei ka jingkieng ki lakit palat ya ka khat arton motion bat ki la penken ya ki kendon kat kum ka jing betha ka DC jong ka East Khasi Hills. Lele bo with bridge ban pek ban wangi bagi dari ban penyak kita khaton nama khaton kemde ke ba ni kha mangi ba penyak khaton henry kade ke ba
dan dapat orang lebih siru sebagai banyak karakter. Lagi hai syaka salam pediru kebaka nika sokar kejongi di salam tang karakter. Dan kat lai kat sah kat santan dan pengumata tidak baik kita karakter. Tendang ilah bias bahan kita benta iba kasurok kawan poin kita benta juga kepala ban sna ban pen bahada ban marmat dan kahima salah. Kala ban ne lada ngila ban cek bagi kali kimde banyak pala ya karakter. Unong ilam ka UDP ubadeiru MLA ka nongpo oba Meryl Bonds negasngi ula ai khublei yaki khandai ngot ki samla puli ki bala le baha ki examine HSSLC jong usnam aja apusau. Haga program ka bala long ha friendly academy higher secondary school perdong. Uba SEM lo kubur yaki jing ki ba khambre duna kalat kilenti ke kendo hendai ula ai ka jingero yakni ka jaka puli halo ka jingla banyak khun bat ka jing IT lot ban le bha ula penbenaru ya ka work order ka ba arlak tingkan ka benta ban shna bat penhe ya ki kamera kelas team SRWP na ka benta ahajar apulai ahajar apusau gabusuk ejing ya len biang ya ki kamera kelas ya ki biang ya ka tu ya ki nok hika di gabusuk tenrei ngisau sarang pan kumbala ban suthu hadu mentah lem dodon kono ke jing kersan ka biang na kaliang jong sorka ni na kaliang jong phi hila ban penyeng ya kani ke school ke higher secondary Unong wat RTI uba desparsing rani ula penpawe ke jing sngokhia halo ka jing sneu ke surok na mau plang shawiloi ha ka bayadei ba ka jing wat RTI ula kan halo ka jing duna tiar gitar nigi kor keyboard bat ka jing tebet ka bala pelong ya ka jing slam ka tei ke project uba rani ula bu jing keli ka jing pendon kam baklai ke pisa jing ki pat ba bat penkhen ya ka jing kular ka jing let jurep Bagi kasurok na kapo si por po Meghalaya kam ban kapo kat kung berjing jiwa tip ng mga RTI pat kunjuro ng mga tip ay bade orang komlong berkomban kerkom tre kasurok dalam bababun kontraktor po Meghalaya imdan ki machinery kebabian kam kabar kade jingbomdan experience agak kam na babun hi ke kontraktor ni kisukiu dari kelas 2 kata kaji bomdan ki missionary ke bakambuni kadang tentang tepat tepat kadang dah affidavit impact tadi itu pelin mereka dia kalau datang nomor baca kam apa Meghalaya ini ya bakam lah pendek harga por biang Mentapang inyepet ya kajing long juman kesimneng hanong ba shlo kajing shit kalong khat nyau point san degree celsius but kajing kriat kalong ar punyo point sa degree celsius kajing sngam gau hau kalong nyau punyo nak pa performance step but prapu an shispa hakapor janmit kala bandon kajing half slap but kajing tiet upar that aki babon ki jaka shawan poi shik bakut jong thup khubor ni pe biang sa asian ni kini kimat bakong san Ajing penbenar ke kenhun menteri ke jing terwa ke wei ke jat benriu ke wei ke election ya ke bil la ban wanra ha ke dorbar telang Pelat ke menteri ke tenat pelatingka ke Nirmala Sitaraman ya ke NPS Vatsalya scheme ban penslur ke kimi ke pa ha ke ban kenshow pisan ke benta ke lawai jong ki khun giti Kenmau ke Meghalaya ya ke jingseng ya ke Unitarian movement da ke berakhir ya ke lingku ke basispa lai penyau senam. Bat peli menteri ketenat puli putih ya ke Integrated Teacher Education Program hakyang Nangba College. Keparlok katung ila poi shibukut jong tup kubor jingi mentaga janmiet hadu bang na shamit pilasai kesingi haga juk kupor kubli shiboni pibar. Level committee regarding One Nation, One Election also approves the Prime Minister Janajatiya Unnat Gram Abhiyan.
Common people in Manipur throng CRPF canteen for essential commodities. Locals to be able to make purchases from subsidiary Bhandar at concise